الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Mahuli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, salam doa namu pa mga anak apo namu hatiranan. Halapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasdain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, manuhud-suhud kita niyo pamahasut si mahatinggi. Yin suhurun na to kaniya, bang mayandi kita niyo sumuhun hakarayawan. Amin karayawan papaamalan ka to taniyo. Amalan sinjantung taniyo. Amalan sindila taniyo. Lagi-lagi amalan simpito ang gauta baran taniyo. Mga tuan, yatud na mo haruman ini pahadarat sing kamu. In ganap sin pangaddian taniyo. Pangaddian bungasin pag-iman. Lagi-lagi masipa-sipa kita niyo na pangaddian. In bungasin pag-iman. Masubiban maswak. Sarta kiyalanawan sila. Lawireng sinlanab sin pagkaon. Iban sin pag-inom. Amuna in ilmu. Alupun nila ingatun. Amin ilmu. Kiyawidda. Sin manusia. Day nga katan piya panjari. Amunahin ilmu, hindu sin Allah Ta'ala hapanagnaan manusia Adam alaihissalam sambil na sadya maabot inadlaw kiamat in iyan masi-masi hipapaingat kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, in ilmu yabutan tanyo indayaw simpak iman matagiin tao ha ilmu. Di sila sumuhon ha ilmu. May tayadto
Sebab ingkatan hinang aung karayawan, aung bunga niya. Sarawa, in labi indayaw, amuna in paida, amuna imbunga sinilmo. Masikitan niyo mga tuwa na pangadyan, padlulain, karayawan sinilmo. Kaya sabihan, sumabot kami kaniyo. Kabtangan si mga sila. Amin mga sila hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamakkatul Mukarramah iwan Hamadinatul Munawwarah. Yaring kabtangan si mga sila yan. Amin nakulal na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halawm singkallam niya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasya rabbah. Gulalan sin Allah ta'ala kanila. Limpal. Halawm sing Quran mahamulya. Radiyallahu anhum makuyag inallahu ta'ala kanila. Waradu'an lagiin sila kanunungan nila, kakuyagan nila in umalog pa Allahu ta'ala laway ring hapang hati amuin hindu sin Allahu subhanahu wa ta'ala kanila. Yari tuhan ang kabtangan nila. An Ibn Mas'ud radiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Ta'allamu. Nagsabda injunjungan taniyo. Alayhi salatu wassalam. Pangadji kamu. Pangadjian niyo, inhi papangadji kaniyo sintuan. Ayaw niyo na pangadji ay bukunday papangadji sintuhan. Na, mga tuan, masikitan niyo yari harayaw sim pangadji. Ta'allamu al-ilm wa'allimuhan na. Pangadjian niyo ito, din ilmu, ipapaingat ka niyo sintuhan. Lagi-lagi. Bang niyo na pangadji, na in pangadji yan. Panghinduan niyo, hapagkahin niyo, wala nakaingat. May tayad ito mga tuwan. Imingat, iwan hipapanghindu, ingkiingatan. فإن أجر العالم والمتعلم سواء. Karena sa bunal tuod magsibu indayaw. Magsibu atutungbasan sin Allah Ta'ala indua. In imingat iwan sin naghindu papagsaliun sin Allah Ta'ala ing karayawan. Aturayan tuan. Nahaw no ing karayawan yan papagsaliun. Yari kita ni wadunya, magkagunahan kita ni karayawan. Bukun karayawan deng hatao. Sabab na ing karayawan deng hatao, pagkaubusan karayawan. Ada puning karayawan. Dahing hamahatsot si mahatinggi, way kulang. Di magmainus, yan pa na kaurihilan, yan pa na magtataod. Ang paindeng hataw,
kulang pa. Lialaplap pa. Dahil nga sa babiyad to mga tuwan. Kakuyaran sa lago-lago. Inimingat sinilmo kabayaan sintuhan. Papagsaliun sinallahu subhanahu wa ta'ala indua. Inimingat iban sin nagpaingat. Kila naasubun Rasul sallallahu alaihi wasallam uno yung piyagsalian nila. Kala mi'atu hasanah wa mi'atu darajah. Hanggatus karayawan iwan hanggatus darajat. Na mga subo na kausap. Uno tuanin hanggatus karayawan. Uno tuanin hanggatus darajat. Yan mga tuan. Magkarunahan kita niyo karayawan dia dunya. Magkarunahan da kita niyo darajat dia dunya. Sa bukun karayawan dengan tao, bukun darajat dengan tao, karayawan iwan darajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno na to yung makawa. Kuno yan ikarihil ka to tanyo sinallahu ta'ala. Apabila ingatun na to, in ilmo, iwan nagpaingat kita niyo. Amo na in ilmo ha Quran, mahamul dia. Nasabot pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaywanan hadis. Nasabot taniyo na pangadyan limaway. Khairukum in kamu katantanyan marayaw. Dahil na kaniwang niyo kangiun. Lagi-lagi na tudim marayaw, amin na hinang bariban. Ang panakalawi indayaw. Khairukum man ta'allama al-Quran. In marayaw kanyo, amo na inimingat sing Quran. Awang pahun. Wa'allamahun nas. Iwanin marayaw pa kanyo nakabidda indayaw. Imingat sing Quran mahamul liya. Iwan manghindo sin Quran mahamul liya. Aturayan tuan. Dahil nga sabab yan, sabuton na mo kanyo. Himpalman sinallahu ta'ala hasuratun namro. Palman si mahasut si mahatinggi. Walakad atayna Dawud wa Sulaymana ilma. Nabi Allah Dawud alaihissalam iwan sinanak niya hinabi Sulaiman. Malayo zaman jamulay hamasa antara sinjunjungan taniyo alaihissalatu wassalam. Pitaan kita niyo si mahasut si mahatinggi indayaw sinilmo. Walakad atayna. Siapahan sinallahu ta'ala. Iwan biyunnal niya pa. Walakad. Sa bunnal tuod. Iyanog hara na mo dihil paruah. Iyanog haraan na mo dirihilan. Ini Nabi Allah Dawud alaihissalam iwan sinanak na Sulaiman. Walakad atayna.
Na uno ni ikerhil kanila yan. Uno inianughara sin Allah Ta'ala dihil kan Daud alaihissalam iwan sinanak ni Sulaiman. Sinubos na yung masa nila, ubos na kita ni una. Sa may tayan siyabot ka to. May tayan biyaitaan kita, simahasut simahatinggi. Ampa kita nyuri malusong. Ampa kita nyuri magsusunad law kana. May ta na tuwala na ingat. May ta na tuwala na pangadji. Ini papangadji ka to taniusin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhukuman niya wajib. Walakad atayna Dawuda wa Sulaymana ilma. Sa bunal tungod parman sin Allah ta'ala matan. Yanugara namu maunkan Nabi Allah Dawud diwani Sulaiman indirihilan. Indirihilan yan. Ausya. Dirihilan maluag. Dirihilan mataud. Na yan. Min ulumid dunya wad din. Yan ughara na maun kaniya in ilmu pagdunya iwan ilmu pag-agamari manjari mabuta sinduayon. Biada sindum iwan adlaw pakubus sindum adlaw di manjari rum hang kapitu kata di manjari dum hang kabulan kata aturayan doon. Nah, Nabi Allah Daud, Nabi. Unim beta sin Allah Ta'ala kaniya. Papamintangan kato taniyo. Paman sin Allah Ta'ala. Wajkur abdana. Daud. Jal aidi. Hipatumtum sin Allah Ta'ala panabi kahinapusan ibang sin ummat niya. Inisyo. Nabi Allah Daud. Nauno siya. Abdun min ibadina. Ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsali kita niyo. Ipatumtum yadto kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno siya yan. Jal aidi. Inarisib ni Abbas impagtago nimbayta sintuhan ni Nabi Allah Daud. Jal aidi. Kuwa. Makusog siya. Bukom biasing kusog sinummat ini. Inumatin ni makusog. Makusog magkaon, makusog mag-inom, makusog maglunsul, makusog magkita TV, makusog magbasa sin cellphone, makusog magbasa sin kanius-niusan. Sa insyaw, makusog siya magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Zal kuwa, makusog siya magtaat patuhan ibang magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hipatumtum ngadto kato, manasim patumtum singurin niyo. Tuway kamu makusog, magtaat, iban mag-ibadat pa Allah subhanahu. Aturayan tuan, siapahan sin Allah Ta'ala diarihilan namu ini Daud iwan hi Sulaiman ilmu na yung piagbisarahan taniyo ilmu
na impangasubo. Hindi hilsin Allah Ta'ala kan Nabi Allah Daud, iban sin Nabi Allah Sulaiman, ilmu. Amura ba ayat tindihil kato? Amura tuan, hangkangan da ilmu da. Nah, uno naman in ilmu dihil kanya, ilmu pagdunya, ilmu pag-akhirat. Min ulumid dunya wad din. Nasakop, di man jari hibuta sinduayo. Aturayan tuan. Nah, kiarihil man kanila induayad dun. Ingkatahan nyari halawm sindunya. Kaya pamarintahan nila sabab sinilmu. Impamung sing sila ruwa magtay anak. Wa qala alhamdulillah. Impamung nila pamahasot si mahatinggi. Ingkatan pupudji-pudjihan. Intu punda pudjihun. Allahu subhanahu wa ta'ala. Baliskat na masanatuin. Nagpudji na yung tao, naggulal na yung tao, singgulalan ha tao. Duwala ni mga kaibanan, bang di magulal, singgulalan niya. Maapda ko ba? Sa kawaing gulalan, dahil nga mahasot si mahatinggi, wayroon mabaya, mag-apply singgulalan. Amin Tuhan na maggulal kaniya. Suway gulalan deng hatao, patao, ing kabayaan sintao. Na, in Nabi Allah Sulaiman. Kiarilan man sila sinallahu ta'ala sindirihilan sa luag-luag ilmu, sa luag-luag karayawan, dunya iwan akhirat, ampa sila namung patuhan. Ingkatan pudjihun namu, way mapatut pujihun tunggal da in Allah subhanahu wa ta'ala. May tayad to. Allazi faddalana ala kasirin min ibadil mu'minin. Pialawi kami dahil hakatan pia panjari. Iban pialawi kami dahil mga beriman. Aturan-tuan. Harap nila pakain nagkabtangan. Harap pa nagpapanjari. Nanabalis ka tarap amasa na to ini. Nagkabtangan pa tao. In nagpapanjari kanila, way. Dahil nga sa babianin dayaw sinilmo. Ikaw ay mataas. Hisin nagtaas kayo mo, Allahu subhanahu wa ta'ala. At turayan tuan. Nah. Ang panabiyaitaan sintuhan sumunod, wawari sa Sulaimanu Dauda awon piyosaka sin ama paanak. Wawarisa Sulaimanu Daud awon piyosaka sin ama paanak. Hisin nagdaat Allahu Ta'ala. Hisin naghindu Allahu Ta'ala. Naingkita ni mama sa nato inuunin piyosaka. Piusa ka anday sa bilmo sa nagkaarot-arutan. Ginis na impyag po sa kanato sa nahinang nagkatakabulan inanakat po. Ampen Nabi
Daud alaihissalam. Piusakaan niya, inanak niya. Bukun sinim piusaka, bukun bulawanim piusaka, ilmu. Ilmu daing diin. Ilmu daing hamaha suci maha tinggi. Pangatuan, nalingog ni Manu si hamasan na ito. Sinin Allah Ta'ala nagpara kanabihan iwan karasulan bang mandi malingog. Bangaon naglilingog hatulun. Di na tuwan mahatun. Sabab naglalagin tausing kalingugan. Nagtataliin tausing kalingugan. Nagtataliin tausing malingog. Tiyo din nagtatali si Bukon. Na. Wawarisa Sulaimanu Dauda. Piusakaan sin Daudin anak niya. Haway tak sin salah sila matau din anak niya. Sa impini niya piusakaan da. Hi Sulaiman. May tayad to. Sabab bukunda sini ni pagpusaka niya. Bukunda altay ni pagpusaka niya. Bukunda tianong bukunda kabun. Ini pagpusaka niya nakabidda di nga kata. Naunin piusaka niya yan. Tu para kala. Piusakaan niya ilmu. Iwan piusaka kanya sin Allah Ta'ala. Impag nakura. Dahil nga ilmu. Iwan piusaka kanya rin Allah Ta'ala. Nabiyun min anbiya'illah. Tuyad do mga tuwan. Ilmu impuntukan niya. Dahil nga sa wagad to. In Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daitaan kita niyo. Unim baita niya. Impamong si mga sahabat niya. Pagka ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-ta'limu sadaqah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam minagi si mga sahabat niya. Amin ingat nila in ilmu eddo. Impag hindu long na sing Quran, impag ingat sing Quran, indayaw niya sarakah. Aturayan tuan. Na pagkayan sarak ka, pakala, tasaddaku ala akhikum. Pagsarak ka kamo tungod mga langgong niyo. Pagsarak ka kamo tungod mga langgong niyo. Naunin ni sarak ka. Tasaddaku ala akhikum bi'ilmin yursidu. Insini pagsarak kamu, magkaubos. Sa kawa pagsarak ka kawyam pa muna piyagsarak kayam pa na magtataon. Tasaddaku ala akhikum. Nahisil langgong. Maglanggong kita niyo tuwan. Siya di na magkilahing paglanggong. May tari na magkilahing maglanggong. Wala na imalong pa ilmu. Imalong na pasin, biya tamban. Intamban, imalong pa ilaw na naubos na kasimpukot. Sambil siwi-siwi. Amurin wala na kainiklog.
Sa kawa maka dawang naka mangingiklog. Na. Imalungin tao pasin. Biasin sa kaulawla. Yadto na hasin and rejiki niya. Imalungin tao hakawasa. Biasin sa kaulawla. Yadto na hakawasa and rejiki kabuhit niya. Hikatu imalungin tao. Biak tamban halingkat. Misan siya mangiusog, pag-atod niya, hansam da puno siya. Wayroon na mawaya bukon hansam. Maggunting, tiap-tiap pituhan, maggunting yung mga tao. Aun-aun style gumawa, singuran sin tao. Dahil nga bata bago, pabata-bata, pataumaas, pasung paglian, amurad tin, ini gunting akaron nila. Sabab timarin tao, simbabantukan sin tao, timarin tao sin suara karungukan deng tao, wala simubin tao, daing haway ta sin Tuhan, hakalam niya, piya sampai sin kanabihan iban karasulan. Amo yan mga Tuhan. Nah, tasaddaku, pangdihil kamu karayawan. Ala akhi kung pamangalanggong niyo yari dunya, langgong niyo hayna ama, langgong niyo hangkaaram-akam. Unin nirihil niyo, bi'ilmin yurshiduhu. Amin ilmu dahing hatuhan, mag-guide ka niya sing kabuhi niya. Magpatudyo sing pangatud niya, papangatud karayaan sin Tuhan. Nasa kalibiya, siya mo na sintao. Iatod na yung kataan. Aturayan tayo mangud na mo. Nah. Unim beta da hindi ka to. Wakala ya ayuhan nas. Kaya rihilman kaniya intuyad to. Ampa siya na may tahataw hakauman niya. Biyayta niya na, imbiyayta kaniya, sin ama niya, iwan sindeng hatuhan niya. Amurad tin suko na to, sambil pabihaw. Wayroon deng ka to, taniyo. Na may tasadya kita niyo, yari indeng hatuhan na to. Amunin kabayaan sin Tuhan na to, amunin hindi kabayaan sin Tuhan na to. Wakala ya ayuhan nas. Ampa siya na maita hamano siya halom sing kauman. Ulimna mantikat tayr. Kaya hinduan kami. Di kuno yan. Aun hindu kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aku iwan kamu. Mantikat tayr. Mantikat tayr. Wa utina min kulli shay. Inna hadha lahu al-fadlul mubin. Hindu sin Allah Ta'ala. Kan Nabi Allah Daud. Hindu da sin Allah Ta'ala hanak niya kan Nabi Allah Sulaiman. Uno yan. Pini naman in ilmu dengan kataan, naparintan yang kataan. Hinduan siya sin Tuhan. Sin language sin kataan pia panjari. Bahasa sin kamanuk-manukan. Bahasa sin kahayup-hayupan. Bahasa sin kasanam-sanaman. Kataan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sin ilmu. Kaya ingatan.
at turayan tuan. Kawas ring Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa wabiyad to mga tuan. Taabitun na to. Imbaran na to. Umalong kita niyo. Biya sing kaalong sintaban. Harap na to umalong pa ilmu hindo kato tanong sila Allah. Maita, ang pakita niyo makatayang babaw rin kataan piya panjari. Sa lugay na to, di makatayang babaw hakatan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hababaan. Ang paubos ng baita sin Allah ta'ala wa antumul a'launa, kamo'y mataas. Pangasumita kami mataas. Kami nagpataas kanyo bukon. Kami mataas bang sadya iagad niyong kabayaan sinto. Wa antum kamu. Naing kamu aun na kamu na kaunahon. Naming kamu biha unway pa. Wa antumul a'launa. Kamu yan in pataasun sintuhan. Sa gawa kondisyonal. Aun syarat niya. Bang niyo agaruning kabayaan sintuhan. Naunang kabayaan sintuhan, bukon mahunit. Hangkanin ni nalingog. Hangkanin ni nagambulda. Nagaambulda, naglingog. Gimwa dengan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In silayaw na lauman kabayaan sin Allah ta'ala, way lingog. May ta kita ni halawang kasusahan, bangaw na susah. Gimwa dengan kabayaan sin Allah ta'ala. Simud siya pa kabayaan niya. Unang baita sin Tuhan. Wala tahinu, wala tahjanu. Wala tahinu. Ay kamu maghanggaw-hanggaw. Huwag kahanggawan. Sa kalihanggaw na yung tawabaran niya. Biya pangit na ako nilong. Nabukong na biya sindunan siyam. Na magsusung siya ng kapangitan mo. Mahinan ka skeleton susungon. Kaya lang nadukay ninyanam ko ini. Nah. Wala tahinu. Ay kamu maghanggaw-hanggaw. Sambil pabaran niya tuan, hanggaw na. Pikilan niya, hanggaw na. Wala tahinu, wala tahjanu. Ayaw kamu maghanggaw-hanggaw. Ay kamu maglamma-lamma. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu intaasun sin Tuhan. Kamu impabiddaun sin Allah Ta'ala. Bang doon kanyo yung pinakamahal ka yan. Na bang wala naroon kanyo yung beta sin Tuhan yan. Way na halga niyo patuhan, halga inyo nimbaran niyo. Dengan sabab yan, naghalga na kita niyo simbaran na to. Amin Tuhan na to naghalga ka to, di na to recognize. Suway baran na to, in maggulal. Ako sa inim marayaw, in sila to bukun marayaw. Na. Amo yan yung biyeta sinuno. Dahil nga sabab yan, akaibanan ayat, biyeta sin Allah Ta'ala indayaw sin dua magtayanakin. Aula-aula na in Nabiullah Sulaiman. Hasabab sadya sin dayaw sin ilmu. Mga tuan, in Daud alayhis salam, Nabi siya. Sultan pa siya.
Salta mengat menghukum. Nah. Aw nagsagga hamasan niya. Biya ta sing kisa. Indagbos sin pagsagga. Aon nag-uuma. Kaya tanuman niya ng lupa niya. Yaon na yung panghianom halawom. Pagsakali ini. Giwat si mga ngaon. Kaya un si mga ngaon. Ingkimaun ipatan buyan sinabuktao. Inuman niya, impanghianom niya, kaya un sinambuk, ipatan sinambuk tao ini, takabuyan, nag-ipatayo. Beta singkis sa ganam. Kaya un sing kambing. In panghianom niya, way kaya pin, iubos. Sabab kambing biubuyan. Na madto na maghukom. In maingat manghukom, ajaman niya to, amurin daw, alayhissalam. Tuan, namiyad to na sila. In hukuman sin Nabi Allah Dawud, pagka nakaon, sinbuyan sintawyaon, in panghianon niya, way kiapin, hikad to nakataning kambing niya, patao tagdapo sinuno. Turayan tuan. Amod tinhukuman niya. Ahas. Inanak ni Sulaiman, yang palabi hangpu intahun, yang palabi hangpu inumul. Bang mga kita na mayta. Ama lang niya mga ako. Bukon bihad to. Hinukuman niya ama niya. Hikad to yung kambing. Kataan. Ganti hauno. Kamu yad to. Ing kaniya bukon. Hikad to yung kambing. Hatao tagdap. Hatao. Amin nakaunin panghianom niya yad to. Sarawa in lupa. Amin na kauning ko niya. Tuhikad to patag da pusing kambing. Papagumahon siya. Sa lugay ri dumayawin ko niya yadtuin. Panghianom. Didto hatag da pusin lupa ing kambing. Manjari siya humampit sinamo kambing, singgatas niya, iban bang aun ipag-anak dito, manjari siya kumawa. Sa lugay, di katanuman ni namunyad do. Na, bang katanuman, nabiya singkay na tagna, hiuli. Hiuli na ing kambing, hikad to isab sintaw yadto, intianum patag dapo niya. Harwa hukuman, innapi sinagkuan, amin baita sinanak niya. At turayan doan. Uno yad tutuan, ilmu. Amo na yung baita di sin Allah Ta'ala, wa utina min kulli shay. Inna hadha lahuwal fadlul mubin. Iwan, kaya ano gaharak na mo pa kaniya? Kaya rihil na mo pa ka, nain uno-uno. Nain uno-uno na yan, kaya rihil na mo kaniya. Iniyan, kalabyan sa rayaw-rayaw.
ang patumaranging karayawan. Bukun tumaranging karayawan ding hatao patao sa ang tumarang karayawan iagad nila yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Takaw, tayo mangod. Na. Dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, namulan sang ikato tanim, amin, marayaw amalan na to hamasa na to ini. Warada fi sahihain. Nasabot hadis sahih. Ahabbu salah salatu Daud. Wa ahabbu siyam saumu Daud. Sabdasin junjungan tanyo alayhi salatu wassalam, pamulan sang ikato tanyo, harwa magtay anak, hinang, Daud iban sin Sulaiman, insarayaw-rayaw long niya, sambahayang sunnat, amo na yung sambahayang sunnat, sinabi ala Daud. Biya din yung pagkagin niya. Yakumu nisful layl. Tunga doon. Magbati siya. Maguno yan. Magbati. Biya simpa mo kaw rikato, pukaw nintaw pay, kaw sintunga doon, bukon. Magbati siya, mag-ayil, magsambayang. Atawaun sulusul lain atawa bahagi katusin do bati siya turayan doon ngayon kita ni ubihaon bukon magbati sa di pa makatug sambil lisag dua sindo bati da naguno nagkita simpat ta dunya ini patta simbuhi, patta simpatay, patta ginisan na. Harap pa unahan, harap pa baba, harap pa lawa, harap pa tuo. Na mga tuwan, amad tinikabayta na mo. Waya na mo suduso. Bangaw pa makapin. Nahinang niya na yung kabayaan sintuhan niya. Matug siya magbalik. Bangway na continue na pasambahayang. Amo yan. Ahabbos siya. In sarayaw-rayaw puwa sa sunnat. Naging kari din Nabi. Junjungan tanu alayhi salatu wassalam. Saumu Daud. Puwa sa sinabi Allah Daud. May tayan. Kana yasumu yawman wa yuptiru yawman. Ingkahalan niya, ingkaunan niya magpuasa adlaw ni pagkonsumo ka. Ang mga tuwan, intaw biyahon, matawad na hospital. Amin taw mabasag kumaon. Amin, si Mara pagkaon masarap, kaya sarap pa na pagkaon masarap, yan na yung majority na hospital. Ako kung tina-hospital, naglalay na klinik. Pag masuhon, may tako yari, timas lang ng dugo ko. Unin nakataas, imbay talong na sin doktor, mabasag ako kumaon. Aturayan tuan. Nanamay ta ng doktor Muslim, pagpuas hadya ka, ubos nin ubat. Aturayan tuan. Nauno pa, imbay ta kato tanyo sinjunjungan tanyo alayhi salatu wassalam. Ingkaunan lang na sinabi Allah Daud, di siya magkaon. Bang bukunda, laway, reng haulas sang saan niya. Laway, reng harwaliman niya din. Amod, timbay tak katutan niyo.
Sinjunjungan tani alayhi salatu wassalam. Nah, uno pen hadisah, kisah naawun, dayaw sin ilmu, dayaw sin mirad kita sin kabayaan sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu, ati'ullaha war rasul, la'allakum turhamun. Kaiwanan la'allakum tuflihun. Tiyag sin Allah Ta'ala mga bariman, pagtaat kamu tuod pa Tuhan. Himana sin pagtaat pa Tuhan, way manjari akarun na to, subay kabayaan sin Tuhan. Wa rasulahu, imang pagtaat kamu paun, panadak na nabi. Maitat, supaya kamu kalasahan, supaya kamu magkasilasan, nabang wayrunin duayad to, nabiya na sing kahalan na to ini. Di na may ngatin tao magkasilasa, bangwirong gulalan sin, bangwirong gulalan kawasa, bangwirong gulalan lingkat. Ang ida sila lang na usog, ay ako magkuanahan. Kung dalang nabiya sila patay ni Hansan. Wayra kawasa nila, wayrong na matawang nila kato, ayaw na. Turayan tuan. Sinisampaman, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtam bi amril muslimin palaysa minna. Siu hindi siya mangdihilhalga. Di siya makonsensya pagka niya Muslim na sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, bukon siya lamod kamo. Na mga tuan, ayaw na tuuso-uso ng parakala. Manali kita niyo marayaw, bang uno yung problema di matuha masa natuin. Iwan uno yung solusyon niya. Natuan, mataw din problema, in solusyon sin problema, hinikahalulay sin problema, amurin ilmu ini. Na murah-murahan mga tuan, patubtuon na to na rin. Bang mayan kita niyo kaulungan da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan bang mayan kita niyo halawang pamudjira kaniya, salta bang mayan kita niyo, makaagad sin ilmu, kabayaan niya, maghampit kita niyo, tiyo-tiyo karayawan diha dunya, awla-awla na tuod, karayawan haadlaw, wanakana. Nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faidin, والمقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما وعلما يا الله إنك أنت علام الغيوب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.